الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangguan sing kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yan na isab kamu amin di majaga kamu waktu ini, insyaallah amin waktu persukuan siguro untuk mulia waktu ini amin dimihil siya kato taniw pengajian launta serta panuntum insyaallah ta'ala manayong kita niyo marayaw karena ini aun waktu magjaturi kato taniw na aun mapauna nato amin ini bukon kakunahan paunahon in mapatot paunahon kapasaran nato katinggalan insyaallah na siya na mamayta kato sin mawdu nato waktu ini insyaallah ina ako magpalugay ito balkuin guru nato kalasahan wairun na rugayin dan kan Syekh Khaidir Buddin wal yatafaddal syadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mga kamasan ng kalasahan, mga balangguan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hirnay sab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu. Amuin makapagbayin harap, makapaghamatungan harum ini karena amuin in kami maba na mo ipasampain sa salaman namo iban sin maniw tiyudeng ha mga kiapahaman iban sin kiapangadjian nakawa halima sin mga ulama sin kita niyo hasupaya isabaw ni kapasampay sin kami pabinaybayan sin muslimin harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pakataw tay manghuran amuin yarin nakahalom sin daira sin kita niyo Sambuanga atau akan halam sin Philippines atau akan imasima kato tay manghuran hawa hula insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga maas tay manghudha ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman da ikatu taniu haparihalan sin hisiu na in kakasi keluarga mga mulia hapangatayin sin kita niu in mga amin nalawa atau akan amin malawa daing halam sin binaybayan sin kita ni. Unoy hinangon nato kanina. Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya hadith niya riwayat sin Bukhari wa sin Muslim dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dhalika فشر تضعونه على رقابكم. النبي صلى الله عليه وسلم nagsabda hariwat si Abi Hurairah radhiyallahu anhu long si Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya pasamutan yun pag-ayura sin amuin janaza niyo sin mayit niyo anak naka nakawa din katu tanyo kanunungan asawa naka in makau na rin katu tanyo kalasahan atawa bana naka in nalawa din hapangatayan sin asawa atawa kan maas sin kita ni atawa kan katautay manghuran atawa kan hisiu na keluarga din halam sin pamilya in Nabi sallallahu alaihi wasallam daakan niya katu tanyo hipaayura amin bukun siya tahalaun ampayan sambatan biana sin mga nagjajatu habi sin katu tani wala naman ini naig daing haamin pangaddatan sin kita niyo bang apabila rendun nalong sin ba sa magdana napas in hisyo na in keluarga anak tu manay kuriring hadunya ini magtipon na in kaibanan in mabaya magtipon in kaibanan ni sabiat tu nagtatali na sin hawno siya makautang hipaghinang pito atau akan hawno siya makautang atau makabusin hipamira kuman iinuman sin mga tao rumatong atau akan amin hipami sapi atau hipahaw no makautang sapi atau akan makautang kambing atau in kataan ito tiatali na iyo na sin amin tao kaujulan lang sin bahasa
bangunin hinangun niya, mapuasin mapatay inyaun, amin hinang pagparakala, pagtipunan singkatan, ampari sa maun, makamasan kalasahan. Wallahi, amoy ning kikita sin kita ni kataniman amoy ning jimajat. Habiyad din. Aun ding nga mga kaya sakupan sin kami. Sin mga bulan 5 ba yaon, nakasud na tuda ko pahambuk. Ini parakala amin biya ini nagjat. Long tay sab, wala day sablong tatiya hala tu biya sinamin katahala long tabiyan sinamin kaibanan biya sin mga bangsa Christian amin puasin ayurahun bihan in mayit nila in patay nila wasatong paibutang pagkabaong ang parindoon pagsuan ini kandila long simbasa ampa long sin Tagalog paglamayan atin niya amin pagjagahan sa mil papila adlaw bihan panakad takaran iban pagluksa long sin Tagalog sinamin atin niya nalawa din kanila kanunungan nila yaon pagjaga sa mil papilay adlaw la pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inaga man ato aga makasabunalan aga mangmulyahi amu paka hitau buhi walaupun tuan hitau patay miumulya sin aga masin kita niyo deng naman hamabugto inna pasni unin hinangun iban biad din pag-ayura pag-ayupot sambil pagsapot sambil sambahayangun sambil mabut siya palamsin amin karayawan ni bangun karayawan ni halamsin kubur atau akan unun akan pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kan innabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imian longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu ala an riqabikum longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam longnya pausan niyo in pag-ayupot longnya biyan sin amin tao mapatay rin kanyo biad diin pauson bangbat sab kita sin kita niyo amin wairun natuod hati niya chance longsin basa ini mabuhi in amin hisuneng kanungnungan na tuyon puasin pila minit pa pila oras lang tabihan subay in hitagama kaniya magtuoy bang haunu kita makabisapot niya iban hitagama magtuoy kaniya bang biadin in amin pagkubulan kaniya bang haunu siya kubulon iban magtuoy tagama hunsin kita niyo sadya in pamilya bang biadin siya yaun amin hati niya ayuputon bang biadin siya hukasan badin siya biadin siya hati niya lihuun biadin in pag-ayuputos biadin pagsambahayang aun kauman kiasuran nam wallahi makau wallahi di sa makumen makaulong sa makasusa wedin kari intaw kiyaudjulan amo pen magproblema magpainom ha mga tao dumatong sakali in mga tao rimatong yaon wayron hikatabang nila hatao miyatay wayron hikatabang nila aw may tawayron sadak ka nila aw may tawayron hirorwal nila sobre awayron kan biya mga maiyan lang yan nakakuin ko wayron hikatabang nila aun sa inpagyan kuway hikatabang nila wayron da in kamatauran dain kanila hikatabang nila patao miyatay mahi mula-mula ha hukuman niya kifaya in hukuman sin magligo iban sin magsambahayang kifaya atin niya mamarahin na hamang nga pila nga sulag tao amin mga bariman magsasambahayang iban sin mag-ayura kanya pilang pila taura tinaman marahin na sin maksud in mga kibiya ka dutan yung do kailo amin makasakop simbiyaon pakaradyaan hari na ko makaakad mag-ayupot magligo kaniya misan da kuman sumambahayang bukun kita sin kita ni bangunin magjato doon na magtipunin katan pausog pa babae iban na sin lamisan in magtitimpla kahaway sa binibi anakauhan lang sin bahasa in maghinang bangbang sa binibi anakauhan yatto naligo hiuto yatto naligo hiinda yatto na hikakaligo hiina iban hisiupen kalwarga ang paputusun piutusin kakana puti ang payaon kayo ben hibutang doon bang habay sa bahayang mga tawkan daon pa masjid in mga sila nagdatong yan uni mahinang nila wayron zikir wayron Qur'ani hadiah basahu di day sab magad sumambahayang magsambahayang janazah in problema mahi in naasubo kulit tulong kumayta in mga sila yaon di magad mari long yan na muna sound lang yatuan bakas na muna yabi-yabi sa along niya kuwan kuno in kaibanan in reason wayron habul sin aun day sab kabusan in reason sin kaibanan wayron habul sin nagpapantalon day sab di sab magad sumambahayang aw biha ini in mala sa hatao amin kiyaudjulan aywan sin miyatay
amin tumabang magtubihan, umatud, bau-bau magkasusahan, bau-bau isap din doon na mag-meeting biyan singkatan sa kaling kaibanan, bukon na meeting paunin karayawan sintaw masabot yato. Mot malain kan meeting bang nagbaki bang sinbakay mag-meeting sim mga pag-usaha. Mag-meeting simbiad din biya mga politics darakan nun hasusungon ini kuan election. Mag-meeting singkatan ang kabunyi-bunyan pagdunya in wala yung tiyali andu kay luhikwan yang in karayawan niya sa sabuton labi marayaw. Iban sin aunin dua hirurua akan niya bang aun dapat andu kay lu. May tamahunit in magad ka magsambayang ha imam. Sin bukon dayon magruku sujud in magsambahayang sambahayang janazah upat da takbirat amurayat yung sunnat. Amo yun hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yun hinang sin mga sahabat sin kita niyo. Aun mga kaimaman pagkakitaan ko magtakbir makalima. Atawakan pag-ubos sin takbir ito pag-ubos sin salam dumuwa pa imam. Aw di ka mamarahi sin dua halawm pagtakbir panagnaan Allahu Akbar tumakbir nay sabin mga makmum. Bukon dayaw tumakbir amin subay aw magsujud ruku' la in sambayang janazah pagtakbir panagnaan ang pagtakbir si imam tumakbirin makmum ang pamamassaj sin Fatiha. Mahunit may tamahunit magbas sa Fatiha. Ang panaysab tumakbirin imam Allahu Akbar takbir hikaru. Tumakbirin ma'mum ang pasumalawat inkatan kanya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasin salawat keingatan sin kamu katan. Pagtakbir sin imam hikatu tumakbirin ma'mum ang pamangindua pakanya deng ha imam iban sin mga ma'mum. Amining kiyabugaan mo lang muri iba ko maingat dumua para hataw mayit hataw miyatay. Aw subay magbahasa Arab bang muri maingat basahon. Bang muri memorize. Wirun na tud dua keingatan mo hikarayo hatay manghud mo yaon. Parua bahasa sug makajari. May takori mangindua kan ya Allah bang maning siya hati ni ampunun min pardusan iban sin lihuun mo siya sin tubig mahagut iban sin hati niya bang main paluakun min inlom sin pakuburon niya pasawahon mo iban lapasun mo sering hafit na azab alam sin kubur iban bang mayan hati niya paragpakun mo siya padlong kiamat iban sin kasanangan niya kubur sin adlong kiamat. Mahunit pagtakbir hikaupat sin imam wairun na basahun sumalam na imam patu iban sin palawa kaya na imam patu sadya wairun na saani wairun na ruwa maposting hadto ang muratu niya upat takbir Fatiha panagnan hikarwa salawat hikatudua ini kaupat wairun na salam na hikaupat pagusin takbir hikaupat amo ni mahunit aw amo kainin in pianga suwon ko ha mga tay manghud adlaw eto kya udyon long ki mga silay sabyaw inyaw long ko isiw long yayon angkol ni long kanya to long mga inaon ni long ki mga yon long mga alasi anay saw namita long kri makad mari sumbaya nari kuno long yaton maingat sumbaya di kuno lang nga maingat dumu di kuno lang nga maingat wayron kuno lang nga analang kurison san sa lawong baita na kamu sinin kamu andi misan sambil magsasambahayang amo pakawang sambahayang janazah biyain sambil magsambahayang 5 waktu, di sa magsasambayang, pwede ning kaingat mo sin sambayang janazah. Ba't bangkan magsasambayang ha masjid, at inin usog, bang magsasambayang na pamasjid, arakalaon mga sambayang ha masjid mayit, makaagad ko kaingatan mo. Wallahi ba mo kaingat ng pilas, bang pilain pahala ay sin Allah subhanahu wa ta'ala? Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiusiulongin makasambahayang hatay manghud niya. Hatay manghud niya makasambahayang sin sambahayang janazah, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas sin sambahayang niyayaon pangarta bulawan intan bulawan pilak biya sin lagu bud uhud long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in lagu sin bud uhud hamadina wallahi ri kumaingat hibutan kay mong bedin lagu ni bedin intas yung bedin luag ni nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiyu sablongnya in makaagad sambil pamagkubul hatay manghud nyo yan dihilan siya sin Nabi sallallahu alaihi sin Allah ta'ala qiratan imana sin qirat inambog qirat amin tumpukan sin amin ini pangarta bulawan tiutumpuk biya lagu bud uhud
Nabang makaakad kau sambil pamagkubur hatay mangud mo yan, dihilan kau sin Allah Ta'ala dua bialag gubud uhud pangarta. Allahu Akbar. Bihad tu in pag-encourage sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga umat ni. Amin agad kamu tuod sumambahayang hatay manghud niyo. Sabab karayawan kanya in hikaruan niyo. Ibanin kamu yang kasaksian si malaikat na karua kamu, dilan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala qiratan, qirat hambuk, qirat bialag ubud uhud, pangarta bulawan, bang kau makaagad magsambahayang, bang sambil nakaad ko sambil nangubul dua, bialag ubud uhud ini karir kayo sin Allah ta'ala. Sari kau mabaya. Pasali magsambahayang janazah, arakalain abutan mo tadjung dah. Arakala niril kay mo sintaw biya namin kaya udjulan tadjung. Sambil tadjung niya tumukunda tumapatutin suwi kita nyurihilan. Sabi magtumbas ni sambahayang mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sadi mabayain kita ni. Bangsad jain magsambahayang janaza. Amuin imian intag anak sin miyatay. Atawakanin asawa. Atawakanin inbana. Atawakanin in kalaulah siya andayahan. Hisiu-siu long ya in magasambahayang makad mari pekan utuk kaninda hatay mangud ko kanina kanama dihilan ko hangibo maray sambil di mayat magsambahayang dati mindaw. Sa di kumahagad. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hangibo pilak iniril kay mo sin Allah. Iniril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bialag gutuan bud uhud pilak bulawan. Amin angan singkatan bang on sing nyari bang in kawaan niya makasing day sabi niyaon. Bang makasing inyaon kawaan niya sambil tudlo makasing sambil amin bakul. Sambil king bang on dapat sambil mangari bang sambil paliog bialago uno. In kawaan niya makabulawan. Allah subhanahu wa ta'ala janji sin Allah ta'ala in makaagad sumambahayang sadja. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tauyan na kaagad si mambahayang atay mangud niya miyatay. Hambuk, bud, biabud, uhudin laggo. Bulawan tuan kataan. Sayin Allah ta'ala rin niya magtuiruhal kay mo nakasambayang kau. Pa imam, iban hibilal, iban sin mga tao masjid na rilang kamagtuyang amin ini hangkabud bulawan magtuibihan de para di iril sin Allah ta'ala tanahana. Sa magkita haiman si manusia. Amin bang bunnal aun panggawguto niya. Hasyabut si Nabi sallallahu alaihi wasallam matay manihadlong kiamat. In Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hipapalihala ka to in tay manghud na to. In anak na to. In hisiyo pendeng ha mga kalasahan kanungnuan singketan yumaas tay manghud. Sablong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hipaus-usim para kalayan ligoon sambahayang sambil dahon pakubur. In mapatut den katu tan yumakad suway makad in makaraus. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa yaku siwa dhalik fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long nya paus-usan niyo long nya in amin janazah niyo yan. Sabab long nya bangin kaaunan niya yan tau marayaw. Amunan long nya insarayaw na long nya rahun ni madtu papakuburan. Sabsindayaw niya. Bang long nya bukun siya tau marayaw. Amunay sabyan insangi ngi manusia atau janazah. Biutang niyo long nya hatas awakan niyo amin pindit niyo atawakan biyawan niyo. Dahun madtu papakuburan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habiya ini kahalan mga palangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam in tau marayaw. Atawa in janaza marayaw. Amin minuy na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghairi ghadban. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatau janaza yaun amin patay na yaun. Long niya pagkukuyag na kau ya kau janaza. Amin dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kasajahitraan.
haratungan mulongnya kubur. Iban sin paghali-hali, iban sin hali-halihanmu marayaw. Iban dumatung kau patuhanmu wala siya diurugalan kaimu. Maita sabab in janaza yaun hatanin amin patay yaun tau marayaw siya. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. In Allah subhanahu wa ta'ala hiurmat niya marayaw. Long niya bangsad bang isabin kaunan sin janaza yaun deng ha mga tao masuuk kanya pa Allah ta'ala. Amin nagmasuk pa Allah ta'ala wala nagduwarwa. Amin nagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wala nagsakuto. Amin naghinang marayaw wayroon nagpika. Amin nagtukbal sin pangarta sin tuon niya wala nakahiingat in lawan niya. Amin simud niya piyo po niya ring ha. Amin bisara luog lama labi-labi piyo asahan niya sin raha Ramadan. Iban inanggaw takbaran niya piyo po niya ring hinang mangi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala banglong yen kaunan sin janaza yan deng ha mga tao masuk tuod kaku ando kailu farauhun hirihil ku kaniya inamuin kasannangan iban amuin hati niya dayaw parasahan iban sin datungan niya marayaw wa jannatu na'im iban sin surga yadtunin ni'mat katani hanughara ku kaniya tumbas. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma in kana min ashabil yamin. Bang isabin mangat intauyan long yang janaza yan habukun na siya tuod masuk marikaku saan nakasap siya yat tuwalinyahan si mga tao yan erilinga tampak patuo mga tao marayaw. Fasalamun laka min ashabil yamin. Kasalamatan long niya kaymo. Ya amin yan kau hatumpukan sin amin mga tao yari long niya ha right side long simbasang galis. Amin yari long niya biyan ha. Amin ini tampak patuo. Ampain kahalan mga palangguan ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain kahalan isab sin tao amin makasusa. Kahalan sin tao makasusa. Kahalan sin tao wayroon sadaka rin kanya itungun. Wayroon puasa rin kanya bistahun. Wayroon sambayang din kanya tutungbasan panagnaan asubuhun. Iban wayroon day sab kasannangan daratungan niya hadlaw konsum. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ayyatuhan nafsul khabitha ayyatuhan nafsul khabitha fil jasadil khabith ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o kaulangnya amuin nafsu atawakan baran malummi yan longnya amin nafsu malummi imana sin nafs amin nyari si masangun ha jasad sin kita niyo longnya o kaulongnya amin nafsu malummi yan nakasasangun habaran malummi hatina ruh gua na kaulongnya ring habaran yan madtu pakabungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dukal niya kain hatinya bangi hatudna in manusia amin mapatay ni manusia mig na rin kanya in amin ruh niya usi hatudna in jasad niya palom sin pangkuburan hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin pabaran sin tawyon ang paadabun sin Allah subhanahu wa ta'ala sila karaw wallahi thumma wallahi kaanu adlaw yaun nakarumul ako palom sin internet aun piyopost sin mga katotemang huran ha China uning nagjato maka ino kubul sinambuklan ng yaun halom sinamin kakumulan nila aun baybay niya sa may tayaw nagliliyab in sunog nagliliyab yani namin in kayo kakubulan sa inyaun nasusunog naglalakab labin kayo ring halom sin kuan deng halom sin kubur niya
Kiat tu na sin media nila. Sambil interview pa sin inla siya bang may time deng haunin kayo. Maka inuin. Ang pawirun day sab mga nagdara lighter. Inta umiyatayad to. Wairun day sab nila tangan long tabi mga aon hati ni masunog halaw miyaon puasin ang kaadlaw paro adlaw hikubul. Atawakan bukunday sab dupang-dupang intaglaw la siya sin tawyaw ami sunugon nila mapuasin namin hati niya pilay adlaw halom sin amin halom sin kubur ataw aun dugal nila hatawet way. Sen maka inu-inu. Bang may tayet tu na susunog. Naglalakablap. Iabutan pa sin media pagkira ko la ilaha illallah. Lang ku wairun daruwayng dusa si mamu si ayaun. Lanang bot malainkan lang ku wala nagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wala nag-agama sin agama piaturun sin Allah ta'ala kahinapusan hanabin niya kahinapusan. Amunin agama Islam. Alam ko rin nga sabsin. Wala na numtumtuhan. Iban sin pangarta bukun halal. Iban sin iggil. Iban sin dugal ha Islam. Amunin tungbas sin manu si abihan. Yari palang kuhabaw sin gumi. Yaun pa si alam sin kubur niya. Isiunog na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pia kita na isab hataw amin yari buhi. Deng naman haula nila tu sambil miyabot marika tu tanin habal. Sin intaw yung nasunog. Bang agama Islam intumali. Sin unin nagjatu. Amo yun intungbas sin mga tao wala nagtuhan. Allah subhanahu wa ta'ala wala nagtawhid kani wala namarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggon agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsul khabith. An-nafsul khabith fil jasadil khabith. Ruh malummi. Simangun habaran malummi. Malummi in ruh karena wala nagtauhid pa Allah. Way namarat saya Tuhan tag papanjari sin katan iban tag milik sin katan. Wala nag-agama sin agama kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaminsan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam aw natuud 5 baybihan janazah. Hati ni amin ini tiatanggung sintau dahun pangubulan bihan. Nakalabay haunahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat kita sin Nabi intau ito. Hati ni mga tao nagdarasin namin janazah nila. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya mustarihun wa mustarahun minhu. Long sin Nabi mustarihun wa mustarahun minhu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya nakahali-hali hisiyo amin tawid. Iban nakahali-hali sabin taubuhi rin kaniya. Long sin Nabi mustarihun wa mustarahun minhu. Long ya nakahali-hali in tau miyatayad tu. Iban nakahali-hali sabin mga taubuhi dain kaniya. Long sin mga sahabat, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu min. Long nila, ya Rasulullah, unin maksud pagyanun mulong niya nakahali-hali, atau nakahali-hali, iban sin mga nakahali-hali rin kaniya, at nakalayo na rin amin, unin ni atawa kaunahin ng sintawyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Wal-abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wal-shajaru wal-dawab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In ma'na lawniya. Sin amu in mustarihun amuna. In hambuk ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'min kaniyah. Nakahali-hali na siya ring haamin kabinsanaan iban luog ha dunya. Iban sin uno naman in kapuhingaan sin dunya kaniyah. Iban sin mga taulun ha dunya. Harap na siya madto parahmat sin Allah ta'ala iban kasannangan ni halom sin kubur. Angkan na paus-usun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mayit sin kita ni ayurahun. Sambahayangun sambil dahun pangkubur niya magtuy. Sabarakala in siyayan tau mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hali-hali na siya rin ha kabinsanaan dunya.
Iban sin luog niya binsana niya hadunya mag-usaha, iban sin uno pen pakaradjaan sin dunya iya payagapas sin manusia. Iban long niya insyayan makahali-hali niya reng haunin kapuhingaan, iban sin uno naman in kajuljanaan hadunya. Madtuna siapa hadarat sin Allah Ta'ala parahmat sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Ampay pagyanun long niya mustarahun minhu. Amuin mga tao, amuin tao yaun nawapat, maka hali-hali niya in mga tao buhi dain kaniya. Siya na yaun longyen tao fajir, in tao mangi, amuin naghihinang na sadya sin kapuhingaan hapagkahi. Iban sin di na sadya maghali in simud mamungmung hapagkahi. Di na sadya sa maghali in lima haununin hikamulan ni hapagkahi. Iban sin maghinang na sadya sin pianglangan sin Allah. Iban sin magkaun sin haram. Deng naman hariba iban sin mga pangarta sin yatim. Iban unupain hak sin manusia pagkahi iban sin rakyat. Maka hali-hali na long niya in mga manusia deng kani. Hisyuyan amin pagyanong taumangi fajir. Na yassarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru waddawab. Upat pakarajaan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam upat tumpukan in makahali-hali na reng hatauyan ngi niya hindasyo panagnaan pagkahine manusia. Pagkahine manusia makahali-hali na reng hangi niya pasalbang yan buhi dah. Wayroon dayan hinang niya bang bot malengkan mamuhinga na sadya pagkahi. Mamungmung na sadya pagkahi. Iban hinang na sadya mangi papagkahi. Hikaruan niya makahali-hali na ring hangi niya. Inhula niya tawang kauman niya. Sabang yan buhi den tao yan. Wayroon makalunsul puas Aisha. Mamikaw patinda atau limiw kau ring kauman niya atau akan limiw kau ring halungan atau limiw kau ring haran sa pabiyaon siya naghapa mamuno. Wasyajaru iban sambil mga pertumbuh-tumbuhan makahali ring kaniya. Uy, maita. Sambil pertumbuh-tumbuhan makahali ring hangi niya huon. Arakala mga panghianom sintaw. Dini sa balihan kutuon sa jakataan in mga manggawihan tutuunin kataan sin sanga. Ihulugin kataan sin bunga sungkiton. Atau akan pilaon. Atau mga niyok bihan amin sabab sindi na hikabunga. Atau ri sumulid sab sin piupuhinga. Atau walas suno ni mga panghianom mo bihan mapatay. Sab sin ngi ni. Inhi kaupat niya waddawab. Iban makali-hali na ring hangi niya in mga hayop. Ay ando. Huon tuan. Sambil hayop. Mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah makahali-hali na kami rin kapuhingaan sintaw yan. Wayron kuting makalabay hindi hiulog parakat. Atawakan patayun. Kakalun. Wayron pa'y sabin makalabay. Hati ni hayop sintaw bihan. Indeng hakambing naman ini kura kabaw sambil pasapi iba sinunu pa. Inbukun niya tiluun. Inbukun niya badjihun. Inbukun niya hati niya palian. Inbukun ununin hinangun niya mga hayop. Ando kailo. Makahali-hali ring hangi niya in pagkahin niya. Makahali-hali na ring hangi in kauman niya sambil hula niya. Amo na sadyan nababalita. Hikuan niya tunamuno. Atau hikuan niya tunanakaw. Atau hikuan niya tuben na minasa. Atau in anak hikuan niya unlong niya nanunog day sa blang niya bay. Atau anak hikuan niya unlong niya panagnaan na tudba sa gulero alam sin school university. Atau akan natin niya nang larak biya inibihaon. Makahali-halinin kauman ni. Makahali-halinin mga kakahuy-kahuya. Iwan sin mga hati niya hayop. Amuyat tin pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mustarahun minhu. Iban makahali-hali niya in mga tao pagkahin niya hayop iwan singkatan deng hangi niya. Nah, in Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot niya katu tanyo amin hangi sin tao yaon. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwaya sin Bukhari hanasabot hi Abi Sa'id al-Khudri long niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Long niya idha wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat
qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la sa'iq. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila longnya hibutang nen hambuk janazah ibandahun nalongnya sin mga kausugan in janazah yaun hibutang nila na haabakan nila atau haliuk nila tanggungun banglong yang kaunan sin janazah yaun tau marayaw intia tanggung in hikayan sin janazah yaun longnya wiskay na kamu butangan nyo na kumadtupakubulku sabab maita kaya tutum-tuman nin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya iban sin siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karayawan hatau yaun janazah longnya biskay na kamu butangan nyo na kumadtupakubulku hasupaya magbak na ku iban sin Tuhan ku Rabbul Alamin iban sin janji niya kaku kasannangan iban dayaw parasahan iban kahamutan kunin hamut sin surga iban kakitaan ku nain palalihan ku lilingkuran ku kulangan ku halom sin surga ku masya Allah. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam banglongyen kaunan sin janazayan bukun marayawin taumiatayan inhikayan niya pamanga tau amin nagdakan niya atawakan keluarga niya ando isablongnya kailu pakain na maray nila undahun atinain janazayaun pakain nila lamaray undahun nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam intawin nagsisilawak diarasin mga kausugan atau akan hisyunin na nanggung kaniya diaras yabihan tiya tanggung nagsisilawakin patay bangsad jalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan nagsisilawak long yin tauyan sin silawak niya ay pakain niyo kurahun bangsadja makahibal pa siya akun yaun manggayunggung atau lumak sureng hamin abakasin kausukan hisunin nagtanggung kanya lumak sumig dumakan di siya mabayak dahon palom sin kubur niya insilawak niya pigaut nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa long nyari karungukan sin manusia in makarungug da kanya impartumbo-tumbuhan iban sin mga hayop long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsad jalongnya karungukan sin manusia in silawak sin tawen wallahi mapangsan mapunong damag maka laglag bang biadin imbuga sin tauyan amin dahon siya pang kubur niya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siyayan tau mangi hiloon palom sin kubur arakala lupa di tumayma kaniya arakala hikuwa siya sin lupa puas siya gipitun maka pangsut bihan maka ruwa maka hinang lungag misan sibi-sibi subhanallah kadkarun niya maka hinang siya lungag misan sibi-sibi bang man tumuputin unia sambil maka ruwa pag sayo mo yato na manuktok wayroon pa si masadlop imata suga di na kaabalan long sin kaibanan way patuan si masadlop imata suga yato na biyan nanunuktok nangunguko lawang at tawakaan bahay sin mga siyunain makadto ni hakauman in magsasambahayang pamasyid sin mga magriban sin isya sin subuh atas na kairuloy sumambayang pasal sin namin buka hataw yaon gimwa nga kubur niya mahi pasal gipit sin lupa makarungog kausuy-suy pagkonsum sindum yaon nagjatulong niya kiyama sin bahay hikuan long niya kiyuko in bahay hikuan long niya miyadto long niya nagdangulngol sambil di na kaingatan bangunin ngaw long niya habay rendit tutungod habay hikuan sambil long niya nagpangalay nagdaling nagkatuk
ay banlang niya bihan isinamin istik niya tawakan ununin kaya pagganding ya tulong niya nagpangalaki kita sabsin masawain inalungan atau akan bulan atau ununa may nakagwa pasal ripit sin lupa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot sin ulama papagliuhun in gusok sin tao yan bang si ripitun sin lupa may bang syaritay maun sin lupa mangsut siya patas bang siya sabtay maun sin lupa ripitun papaglihun in gusok niya sab sin pagsyirik niya pa Allah iban sindi siya mabaya mag-aka maharakan sin Allah Ta'ala iban di magtunay uning kawajiban amuin biutang sin Allah Ta'ala haabakan niya tanggungun kawajiban wala niya tiyunay hangkan sabab may di papaglihun in gusok niya sin gumi sab in gumi idinan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin katan uno-unoin pardusan si manusia panagnan ma-encounter niya tungbas sin Allah Ta'ala kanya mangi halom sin pakuburan bangi sabiat tu hapanagnan pagluun pa sin tauyan pakubur di tay maun sin lupa hipakita hipanyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamanga tao naghatud kanya pangkubur arakala lupa misan pabiad din pagkaliin law atau akan lupa misan pabiad din paghinang pagsukod sin liang bang hiluon na tao yung di siya sumarang aun natud nakasuy-suy kamu wallahi guru sin kami kalasahan maray ini bakas dana sabut kureng nga mga hambuk day sabtapik kalu-kalu aun siyabot sin kaguruhan bakas sila kuno nag ini kubul taurit tu maneha tungod kota Batu yan. Long yari na mo kay nga tanbang may tain tao yan di sa sumarang haliang ni. Nakatu kami long yan nagsukod sinbaran niya. Ang panay sabsyuko din liang. Ang pagyanapan hangka hangasta long simbasa. Intampak pauwi man sintampak pasiki. At tiniginapan liang pialuag. Mahibay ni bang hiluunin patay. Di sumarang haba. Di sumarang biyanin tao. Uy, long niya siyusukod ka ina. So siyusukod din liang, giyanapan paluag, may tamang hiluunin patay di sumarang. Siyukod ni sab nagbalik. Ang panay sab hiluun, di da sumarang. Siyukod hikaturi da sumarang. Long niya biya dagbus maghibalin lupa, long sin mga tao. Long sin mga imam yung si mga kaguruhan, long ibe dagbus aun pajatun sin Allah Ta'ala hatao ini. Wala sila namarahi bihad tu sambil tistingan nila tiyuko sin kuan inamin biakid pakid bihan sinamin katihabaan sinamin sin kubul. Long sin basa sub tiuklag nila long ya bihan sin kuan sin patung. Mahikian na naman nila yung patung ini naluk. Bima na maghibalin lupa. Lupa maghibal. Magsisigpit. Kaya bisto nila nalukin patong long yung luunan nyo naman long yung tao yan. Butangan nyo naman bangman siya long hikatabunan na tunasadya. Piutang nila yung patay, ang patiyabunan, ang pa sila minig. Allahu alam bangunin pajatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alam bangunin pajatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunnal tuud mga palanggon hakama sin Allah. Hawairuun payad tu dalil nasabut kanila. Sin aun azab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halam sin kubur bihat tunin piyanyata sin Allah Ta'ala kanila in lupa maghibal in lupa magsusungin sigpit sambil patung naluk amu pakari maluk amu pakari magliwin gusok banghat baran sin tao malunok misan pen kahoy misan pen semento matibik mabagbag karena kabayaan sin Allah Ta'ala azab hata urihilan ni azab. Bunnal turin laum sin kubur. Bunnal turin laum sin kubur. Aun azabnya sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laum sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Falawla an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunal tudlangin umatku ini.
In umat ini longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatandasun halongsin pakuburan nila. In umat ko ini longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tu tatandasun halongsin kubur niya. At ini mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam falawla alla tadafanu. Bangsat jalongnya bukun kamu in kabiaksan ibandakan sin Allah Ta'ala in hipagkubul. Hipaglubong niyo in patay niyo palom sin gumik. Palom sin lupa, palom sin kubul niya. La da'autullaha ay yusmi'akum. La da'autullaha ay yusmi'akum min azabil qabr alladhi yasma'u min. Bangsat jalongnya bukun kamu. Amin hipagkubul niyo, hipaglubong niyo in patay niyo palom sin lupa, palom sin kubul niya. Mangin dua aku pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin hiparungog niya kanyo in azab sin Allah Ta'ala halom sin kubur hatau patut azabun hasupaya karungan niyo lang yung unin pagkarungan kolom sin kubur azab. Amin pahipagpananam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga tao. Amin wala nagtawhid pa Allah Ta'ala. Wala simumba pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw ni sab sumusumba pa Allah sa nagsishirikan sipak niya. Aw ni sab nag-aagama intunga sa intunga niyayat to si musulang. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala udkhulu fi silmi kaffa sud kamu paagama Islam sin katibuusan sin baran niyo bukun sumud sadya iha magsambahayang biyaon kung sumdina atawa sumud magsambahayang inja sa dimpikilan wala da miyamagad atawa kan wala miyamagad haqida kabayan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtuhan na tariqa niya ibang tariqa sin mga sahabat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga palangguan ha kami Islam mga kamasan na mo mga kamasan na mo kalasahan kahalan sin kita ni wallahi makasusa kahalan sin janaza sin kita ni wallahi makasusa lando mataud magad madto papakubulan di isab magad magsambahayang amin doon pa si habay atau ha masjid magad papakubulan bukunday sab kumuha pamintangan buat malengkan madto yung kababayan katan aundeng kanila hindi pa mga magtirong aundeng kanila wayron kawaon pamintangan haos yun diya nilamon pakubur atau akan mahulog isan kaywanan magad yung kawayan pamagtangis magdangulo nagmatay niya to pianglangan si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pianglangan sinagama Islam pianglangan labi-labi in kababaihan nato magad magkubul haadlaw amoin pagkukubul madto nag-ikhtilafin ulama ha hukuman makajari ka in babae magad magkubur atawa di in karya saliniadi siabut yan ka to sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anat tatin siyuknan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga kababaihan amuin magad magkubur ibang sindaran magbisita pa kubur li'anat siyuknaan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga babae masub madaran magbisita pa kubul maita sabab hiyalian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in fitna pagmatay bang anak niya kain nalawa atau kan bana niya kain ini nakapagbutas sila kabuhi in siya kiabin buhi in ya imbana yat tunananay kudeng kaniya kalasahan arakala di kaingat-ingatan unin hinangun niya rin dito pagmatay iban di na tumayma haunin amin qadar sinallahu ta'ala habana in mga yat mga kamasan kalasahan pianglangan sinagama Islam in hukuman makajari mamisi tamat tubang karna kumaw pamintangan andu kailu makajari insyaallah ha ikhtilaf sin ulama bang mayan wairun fitna magjatu iban wairun amuin bulan tertentu hipag BBC tamat tubukun suway sadja bulan Sya'ban suway sadja bulan taiti bat makapagtaiti makapaglanu-lanu mattu sin kubul sin hisun yang keluarga kalasahan miyatay la bang karna mamisita mattu habukun karna aun magjatu fitna iban sin hinang mangirit tu iban sin pagmatay hakarna kumaw pamintangan makajari
bang mayan in iban niya un keluarga amuin makapag-guide atawakan amuin makapanglang bang sa pantun niya aun hinang dito bukun marayaw atawakan maglami-lami atawakan isabhatin niya magdangul kung magtangis magmatay atawakan hinang bukun marayaw amuyat yung pianglangan sinaka may Islam katu taniw in mga ini mga kamasan kalasahan mga palangguan hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala kalura sa aun waktu insyaallah masabot sin kaibanan kaguruan natin mga kaibanan hukuman in bunal niya bukun patud biya kondisyon in liog kuyat to dimili lalaungan biya dagbus makatulampay sa biya bukun matanam hibisara marayaw biidnillahi subhanahu wa ta'ala kaluru mayaw pa aun da waktu hikabisara sin kita yung kaibanan hukuman iban sin kaibanan hati niya tapik amin manunjuki paparakala kalagian sin umat Islamiyah kalagian sin kita niyo kataan amin naggugol al muslim uno namanin hinangun na to hakaluarga na to bang matumaykod na rin kato tanyo atawakan anakmu atawakan asaw mo atawakan bana bang makajari ka in limigo in bana asawa in asawa pa bana in limigo in anak atawakan in anak pamaas atawakan in maas pa anak habiat to kahalan insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau masabot sin kita niyo ha amin atin paglingkod na to magbalik pagbalharap magbalik atawakan dukain din ka kung makarihil sin topic at biidnillah mamaydak wala palkasilasa ipasampay sin kami halam sin pangatan namo matun kaniyo assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan nakahampit kita niyo mga katatamuran dengan mga patumtum ito imbunal niya timindog imbahay bukuhain doon sin ini amoy pasampay sin guru na to mulia ay doon niya amoy na pag-ianon kipit sin ini lupa wala pa kaya susud bihan diha ini kikita na si mano siya in kahalan niya nabi adin na bahabang isa-isa murakuman dito halom sin pakuburan a'udzubillahi min dzalik bang man pialapas kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in subayin hadya kita ini nagaayat din waktu pa waktu matawd to din biya mga jamajato halawman na to sin parkala sin mga patay amoy in tuyuan sin kaibanan ini lundaton in patay aun da lupa kabutangan bihan bang hauno siya iabutan sin kamatay niya lundaton pakailo rahon madto pamalayo gastuhan bukon pila nga ibo pangman maramad to pahambok lokal sininyad to na ando kailo kawinsanaan sadto hataw amin miatay ito bihan bihan na sinari siguro na to kain na ito amuin bang insya tao marayaw na yung kabayan niya maus na siya hibutang madto pa amin lokal amoy in bubutangan kanya sabab na supaya siya makahali-hali na marayaw. At iniya bang in mano siya di pa'y kakubol magtuy-tuy ando kayo na tahala siya sin pakaradyaan amoy iniyangan nangan niya mawaya siya makasampay madto. Bihan na matawd-tod magdaturi halawman na to amoy kita buhi in magpi sinamoy in kabayan tabutangan sin mga parkala ito wayron makatanto sin amin kasan nangan si mano siya. Misan dayan naglalamo kay iban sin mga tao nagmamaasyat bang siya makasud na palom sin kubol ampain tao yan marayaw pasan nangon da sin Allah subhanahu wa ta'ala in kiabutangan niya paluaw kung da sin Tuhan Rabbul Alamin bihad to inamin ang kanna ha mga hula Arab na wayron sa to biya mga bukong biya sinadat sin tauri bihan biya masabot ta sek amin mga tao dahil nga wala tabay niya lupa sug na misan daan hawno mapatay haman nila dahon da palupa sug mapatay riya sa buwang karahon naman to palupa sug bihan na hindi to kaya sa akupan na mo ando kailo misan sultan in pagkubol kanila pwede sin ordinary tao bihan di sila bang hawno iabutan dito ra batin kami na kaya sa akupan na mo to di ini Prince Abdul Muhsin na mo ni Laungta Amir si Madina na atin na Amir si Madina yaon in dua lokal yaon sambil siya sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin dua baki ha Madina evan sin ha Makkah isiusin ni kakubol doon na in sila tumano ito yan palang suruka
Harwa yaon. Nabang yan turi ka to, minsan saan mapatay riha ini Pilipin daon madto pa ini dua lokal yaon. Sabab na pungon tayo namin makasud pala sulka. Kaso makawain sila, Amir Muhsin, tao Madina, Amir sin Madina, nawapat dito hajidda, dito ratuan hajidda kiyubul. Wala dariyaman to pa Madina. Nabihanin sila rito. At inihaw ron, sabab inamin pag-us nila supaya inamin tauri mabinsana. Labi-labi na miyamatay na bihan, ubos ito hilang pakabinsanaan. Amad to inamin biya mga namura-murahan, amuin makapangadji kita ni marayaw, makapanganal kita marayaw, amuin mapatudyo na to paamin amo, in tungod paparkala pag-ayupot ang mga ini kalawlasian kalasahan sing kita amin miyatay insyaallah subhanahu wa ta'ala yan sa mong paton yat ko yung nailalawang insyaallah hari pa kita makadua pagpakuyag pagkatutan yun insyaallah in hawal ini insyaallah na kami lupa pagkulan ba Allahu akbar amo sa to na siya sabot siguro na to aming kahapon kanot to bang nasabot niya long niya na uno bang uno na tinya insyaallah ini pasaplag dalong nyarihan ni Daul Islam injatuhan sa babiyaon ayo puton pa butangan pa mga daan iwan butangan paad supaya ini iwan long niya ukab yaon pakataan mo sadyatin niya naturan insyaallah naturan at ini bukon biya sinamin kaywanan pangubulan yaon na inhi kapag ayupot nila amin kubulbihan makahinang pamadwa bungkalo. Amin kaunahan to sinboy. Naintaw miyatay di na insuko nila hinangon na hadyon kabayan sinsara. Amin di na kita kalukpasan amin niya to usalon na to nabihan pa amin kaunahan sinboy. Masyad to. Na insyaallah ta'ala doon hay ni kalukalo magkakita intaw pamintangan sinang ini amin long ta paamuhon ha aturan ni insyaallah murah-murahan inya to salam doa pakatan ni malok kamo waktu ini murah-murahan mga katawtay manguran amoy in irul kato tanusin Allah ta'ala palanyoton pa yung programa na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa pakatan di lauman sinula na to sampay na makalayo man to pa mga hula malayo, hula Arab, hula Islam. Salam doa kanyo katantan mga katawtay manguran sarta mga sila amoy in pagbalik-balikan na mo hadya amin wala na mo ta sa simparkala ini masi amoy timutundan kamo hasupaya sadyari mabugtuin pakaradyaan ini salam doa kanyo katan muna sarta pagsukur kanyo ini puas day nga pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan damikyan day sa pagpahati mga katawtay manguran amoy in dimarakan na in ni Daul Islam library yari ha Santa Barbara na inya ukab yaon pakatan inshallah mabaya mag-ingat mabaya mag-research na maun sila aon dayan biya mga schedule doon, aon suko si mga kababaihan, aon sabsuko si mga kausukan. Amin bukon sila magini dungan-dungan doon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, salam doa kanyo katan biya na sinagi, balik ko pa kuno na to, amuin maghatam si pangadyan na to, waktu ini, iban doa pa tapos. Insyaallah. So, nasabot na yung patuan yung salam doa matun kanyo katan, dahil ngalam sin Philippines, iban sinagwa, katotay moran, ibang katan ini mga marakis doon insyaallah na ati ko mamarahin nato katutan niyo dumakitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an ya rabbal alamin waghfir dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته